Sanibona, phinde nginibingelele futhi nangalomzuzu nangalesi sikhathi. Hlezi nje kwemnandi nenkulu nemangalisayo intokozo ukuthi sihlangane ngamazwi kababa ohlala ekhaya ezulwini ngoba amazwi akhe, amazwi ayasikhaliphisa, ayasihlakaniphisa, ayasisiza, ayaselapha, ayasifida, ayasiqondisa, asibuyisela endleleni ebese asihambisa emiyalelweni yakhe nasentandweni yakhe le ezogcina isize thina sibone umbuso wezulu ngelinye ilanga. So ngomhla ka-3 nje Juni 2024 ngizihambela nje endleleni, the Lord made me understand this topic ukuthi yazi empilweni kubiza ukuthi uyaphi, ubukaphi futhi uyakuphi. Sorry, number 1, uhambaphi, ubukaphi futhi uyaphi. So sonke siyazi ukuthi awusoze wafinyelela lapho uyakhona uma uhamba ngendlela e-wrong. Well, unfortunately or fortunately enough, kuyenzeka uzithole sekumele uhlomeke manje, uhlome emahlathini ngoba usuyabona ukuthi uyakuphi, uhlomeke uze ufinyelele khona uma usukubona kodwa indlela usuyayiphendla-ke ngenkani. But ama-situations akanjalo, they are very hard because mase usuhlomeka lapho ungalimala, mase usuhlomeka lapho ungabhekana nenkinga, mase uhlomeka lapho kuningi okungenzeka okwehlukahlukene. But into ebalulekile kumele siyazi siqonde singabantu ukuthi kumele uhlezi uyazi indlela, kumele uhlezi uwazi la uyakhona, kumele uhlezi uwazi ukuthi kumele ubhekeni, uqaphele into. So kuyenzeka uhambe ekhotheni uma usudukile noma sekuphoqa ugcine ngenhlanhla ufikile lapho uthanda futhi ufuna ufinyelela khona ngoba usubona ukuthi ayibo naku uxhamu ugeja umgodi. Empilweni kusemqoka kakhulu ukuzazi ukuthi number 1 ungubani, number 2 uphokophelephi, number 3 uzophelela kuphi, nokuthi vele ufuna ukuyaphi, nokuthi ngokukuqonda konke lokho uzokwazi ukuthi kumele uhambephi, ubheke kuphi ukuze ufinyelele kuphi. Number 1 uhambaphi. Nayo-ke indaba akukaze kwenzeke, I'm 100% sure akukaze kwenzeke uthi wazi ukuthi ufuna ukufikaphi kodwa ungazi ukuthi kumele uhambephi, unless if you do not know the way. Then if ungayazi indlela, number 1 uyabuza, number 2 you need the map, number 3 you need directions because uyazi ngithi ufuna ukuyaphi. So even I think it's that app, is it GPS or whatsoever, uyabhala ukuthi ngifuna ukufinyelela endaweni ukuthi mhlawumbe ngifuna ukuya eCattle Ridge, izokubuka ibuka ilocation yakho, ibuke la uyakhona, and then izokuhambisa-ke turn left, turn right, turn kanjalo because usubhalile ukuthi ufuna ukuyapha ngithi. So izokuhambisa endleleni kuleleni la ozokwazi ukuthi ugcine ufinyelelile khona. Let's say you are asking someone ukuthi yazi ngifuna ukuhamba ngiyendaweni nje yase Richards Bay, akubuza ukuthi usukaphi, usho ukuthi ngisuka endaweni yase Maritzburg, uzokutshela ukuthi okay uzothatha lo mgwaqo uzokuhambisa endaweni ukuthi. So it's all about understanding ukuthi ufuna ukuyaphi so that uzokwazi ukuthi kumele uhambephi, because every lane inendlela neroute la izohamba ihambe ikufinyelelise khona. So as a person, you can never get to any routes or any location ungakazi ukuthi ufuna ukuyaphi, but you need to know where you want to go first so that uzokwazi ukuthi kumele ngihambe kuphi. So it's important uqaphele ukuthi uhambaphi ukuze ukwazi ukufinyelela lapho ufuna ukufinyelela khona, ngoba konke kunendlela lapho iyakhona, noma yonke indawo inalapho uzoholeleka khona ukuze ufinyelele khona. Fana nasemgaqweni, kumele uthathe ilane ezokufikisa lapho uthanda ukufika khona, umgaqo ongeke wakudukisa, cause mewuduka number 1 uzolahleka, number 2 angeke uzufike la uyakhona, there are 100% or many chances ukuthi ungafiki lapho uyakhona. Number 3 uzokhosteka futhi, it's either you're wasting your energy ngokuwalka, you have to rewalk again, or you're wasting your energy petrol, you need to buy another petrol, or you are wasting your time ngendlela eyinkinga eyisimanga. But uma uqonda ukuthi kumele uhambe kephi, your trip will be safe, it will be fully budgeted,
futhi uzofika lapho uthanda ukufika khona. So indaba yokuthi uhamba kuphi, it is very important, isemqoka kakhulu khona uzokwazi ukufinyelela lapho uya khona nalapho uphokophele khona ngesikhathi esifanelekile. Seqaphela ukuthi uhamba ngayo yini khona indlela yakho khona ungeze waba nenkinga kusasa. Number 2, ubukaphi. Indaba yokubuka phela iyona ehambisana kakhulu ne-focus, because whatever that you see iyona ehambisa i-focus yakho kuyona yonke into, ukuthi la ubheke khona ilapho uzohamba khona. Phinde sazi futhi ukuthi kumele uhlezi ubheka nhlangothi zonke ukuthi ngabe usahamba ngakho yini, ngoba kusemqoka ukuthi uhambe uzikhumbuza lapho uphokophele khona. You need to constantly remind yourself by looking emgaqweni ukuthi okay, ibhodi lisabhala uHarrismith, okay ngiHarrismith, lisabhala uBay, okay ngiyeBay. Usabuka ukuthi okay, 10 kilometers to Richards Bay, okay 5 kilometers, you know, by looking at those boards uyabona ukuthi okay ngisahamba ngakho, yeah ngisahamba ngakho. Kumele wenze njani? Ulibele ucheck, uqhubeke udriver, ucheck, ulibele uqhubeke udriver. So amehlo akho mele alibele at glimpse abuye azela, glimpse abuye azela. Futhi it's very important ukuthi abuke la uya khona aphinde abuke la uhamba khona, abuke la uya khona aphinde ubuke la uya khona. Why? Ukuze ungaqhuzuki la, because if you're gonna be looking la uya khona kuphela awusingasabuki la uhamba khona, uzohamba uqhuzuka ulimala endleleni uze uwe angithi. But if ngaso sonke isikhathi uzohamba ubuke, i-focus yakho izoba 100% and you will eventually and definitely reach le lane noma uriche la ufuna ukufinyelela khona. So ukuze futhi ungaduki futhi ungawugeji umgaqo, ulibele uzitshela ukuthi uhamba kahle, kanti qha ngoba mabuka phambili uzolibele uhamba nje ukuthi okay ngiyalapha, kanti usuyawugeja umgaqo, kanti usuyalimala. Futhi mohamba la ulibele ubuka la, uzolibele ubuka khona, kanti awuboni ukuthi ibhodi selibhalwe enye into, kanti awuboni ukuthi lo mgaqo lo okumele uthathe kuthiwe left noma kuthiwa umgaqo weBay, njengoba ususuka nje manje eThekwini you need to turn left, but wena ulibele ubuka la ngithi uyitshela ukuthi hayi ngisahamba kahle, kanti kade kujikiwe uthi uyabuka hawu sengibheke maphi, sengibheke eScott njengamanje usuduke waphela. So number 3, which is very important, ukuthi uyaphi. This is the most important fact, this is the most important part. Akekho umuntu oyisiwula nongaqondakali emhlabeni njengomuntu ongazazi ukuthi uyaphi. Uyabona umuntu uhlezi number 1 ewugeja umgaqo, uhlezi enza isinomi kanjani, uhlezi behave, because akazazi ukuthi uyaphi, akazazi ukuthi uliphi, liyashona liyaphuma, akazi ukuthi kwenzakala emhlabeni, whether kumele asebenze, kumele ashade, kumele. That is when people get to be confused ngezimpilo, because abazazi ukuthi bafuna ukuyaphi, abazazi ukuthi bafuna ukufinyelela kuphi, abazazi ukuthi ngelinye ilanga ngifuna ukuthi mhlawumbe ngibe unesi, akazazi ukuthi ngifuna ukuba iphoyisa, ngifuna ukuba ummeli, ngifuna ukuba udokotela, akazazi ukuthi ufuna ukuthi enze njani. So yonke into uyenza isinomi kanjani, la kanje khona uyahamba, okwenziwa uyakwenza, okudliwa uyakudla, you know, everything uyenza ngokuthanda kwakhe, because they lack understanding ukuthi bangobani bona, they lack understanding ukuthi kumele bahambe, kumele benze njani, bazisize kuphi nakephi, because oqala abazange ukuthi kumele bafinyelele kuphi, which is the most important fact, most important part. So manje ke lezi zinto zisemqoka, they are very important, these 3 things. Number 1, I said uhambaphi. Number 2, ubukaphi. Number 3, uyaphi. These are very important things. Manje lezi zinto zisemqoka ngalendlela ezimpilweni zethu ngokuba they determine umsuka nokuhlala komuntu, they determine ukuthi la isuka khona, the source, and they determine la ifuna ukufinyelela khona, nokuthi kumele enzeni, nini, kanjani, futhi athathe siphi isinyathelo ngamuphi umzuzu. Wow, uma singayichaza nje le ndaba ngedestiny uJehova akasihlelele yona, sonke singuluntu lwakhe, ufisa number 1 sibonane naye, futhi ufisa siphile ingunaphakade. So that's the destiny, that's the wish of the Lord.
He wants us together sihlangane naye ngelinye ilanga so that sizophila naye enkazimulweni, sizophila naye emhlabeni omusha. That is where the Lord want each and every one of us to get. Ila uNkulunkulu efisa sifinyelele, siphikelele, siphokophele sonke. So indaba esekuthini abaningi abazazi ukuthi baya kuphi. That is why bengaqapheli izindlela abahamba kuzo, bengabheki bahambaphi, bengazi kumele bahambe kuphi, bengazi kumele babuke ini, bengazazi zonke lezi, because they lack understanding ukuthi baya kuphi. Because if ungazazi ukuthi kumele emsebenzini, if uzazi ukuthi kumele emsebenzini, uyazi ukuthi kumele uvuke, kumele uyogibela, kumele ube nemali, kumele wenze 1 no 2 no 3, uyazazi ukuthi kumele ungalali late because uzovuka ekseni, amehlo azobe ebuhlungu, kumele usheshe ulale, kumele ube ne-energy. You will know and understand all those things. But if ungavuki kusasa uyibukela nanoma yini, wenza isinoma kanjani, because awuzazi ukuthi ufuna ukuyaphi, awuzazi ukuthi ufuna ukufinyelela kuphi. So indaba esekuthinini abaningi abazazi ukuthi baya kuphi, okuyingakho bengaqapheli izindlela abahamba kuzo, izinto abazibhekayo lapha behamba khona. Lokho okwenza abaningi badideke kakhulu, bedidwa impilo ngoba vele kwayona abayiqondi ukuthi kungani ibathathe yababeka lapha emhlabeni, ukuthi badalelweni, komele benzeni, baphile kanjani ukuze bafinyelele kuphi. The lacking of understanding ukuthi who are you, why were you created, ucreated ukwenzani, ucreated ukuphila kanjani, ucreated ukubehave kanjani. The lack of understanding of all those things izona ezenza abantu abaningi bangazifuni ukuthi bangobani, bangazilweli ukuthi bangobani, bangazibheki, bangabuki lapho behamba khona, bezihambela umathanda, bezibukela umachanca, beziphilela isinomi kanjani lapha emhlabeni. So abantu bakaNkulunkulu kumele sazi ukuthi singabantu sasidalelwe ukubusa kanye noNkulunkulu ebukhoneni bakhe. uNkulunkulu wayesidala ukuthi siyibusele lapha emhlabeni, siyiphilele kamnandi, ngokuhlelelwa uyena, sidle ngendlela sihlelele ngayo, sigqoke ngendlela sihlelele ngayo, sikhulume ngendlela sihlelele ngayo, siphile impilo yobungcwele ngokwentando yakhe. Kodwa ngoba sekuguquke kwashintsha kakhulu lokho, the only way esingabuyela ngayo emzileni, it is through uKristu. Sesidukile ngithi, sesilahlekile, but the fact that at least sesinomqondo woku-understand ukuthi ayibo, kumele siphilele umbuso wezulu, kumele sisebenzele umbuso wezulu. Asihlomekeni-ke ey'khothweni, asihlomekeni. Kunzima vele ukuhlomeka esikhotheni, kubuhlungu ukushiya izinto oy'thandayo, kubuhlungu ukushiya indlela eqondisana nendlela e-right ehamba kahle, kubuhlungu ukushiya lokho. Kodwa hlomeka, yiya enkonzweni ngenkani, hlomeka lifunde ngenkani iBhayibheli, hlomeka khuleka ngenkani, zila. Kubuhlungu impela ukuzila ungadli ukudla for as many as you can, but hlomeka kwenze ngenkani, because usuyazi kumele ufinyelele kephi, usuyazi kumele wenze njani, usuyazi ukuthi umbuso wezulu is at stake, usuyazi ukuthi uNkulunkulu uJesu Kristu uyabuya ngelinye ilanga, usuyazi ukuthi ungafana noma nini. Hlomeka ubuyele eNkulunkulu, hlomeka ubuyele ebukhoneni bukaNkulunkulu. So uKristu kubeka ngokusobala ukuthi mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Remember siqale sathini, kumele wazi ukuthi uhamba apha, ngithi indlela leyo, ngithi. So uKristu kuphela ongakulungisisa ekuhambeni kwakho, uthi hambani ngami, hambani ngeyami imiyalelo, hambani ngeyami imithetho, hambani njengokusho kwami. So masihamba ngendlela yakhe, ingale ndlela sobanzi ukubona ukuthi we on the right lane, sihamba ngako, futhi sofinyelela la kumele sifinyelele khona. So uma eyindlela thina singenaye ezimpilweni zethu, sizokwazi kanjani ukufika lapho sabelwe khona? Sizokwazi kanjani ukufika? Because since eyindlela, surely ngaye asisoze saduka, kodwa sizohamba emzileni oyiwo ngokuhlolwa umoya weqiniso osiqondisa. Because umoya weqiniso lo uJesu ashiya nawo lapha emhlabeni, umduduza umoya engcwele, uyena kuphela ungasihlolisisa ukuthi basahamba ngakho yini. Uyena kuphela i-GPS yethu ukuthi turn left, turn right, no, turn left, turn right. Ubona moya ozosiqondisa, usilungisise endleleni. Usilungisa kuphi? Ezonweni, ngoba le ndlela yesono iyadukisa futhi iyisana esihogweni njalo nje, iyakhosta. Ngoba uma wona, you will always be
be paying. Yebo wonile mhlawumbe uthi ubulala into yomuntu uzoyikhokha because wonile angithi. Ubulala ifoni yakhe uzoyikhokha wonile phela. Untshontshelele emzini womuntu ukona lokho uzongena ejele. Ukhokha ngani mase ungena ejele ukhokha ngesikhathi sakho. Imali uthatha imali yomuntu uzoyikhokha. Uzokhokha ngani? Uzokhokha ngeyakho. Sonke isono siyonisa and you are paying. So ilento thing ngizama ukuyibeka ukuthi if usudukile that is when you pay. Fana noma usudukile endleleni usumele ukhokha extra petrol sekumosheka nesikhathi sakho sekumosheka isikhathi yabo masejele isikhathi siyamosheka 20 years bungenza izinto eziningi ngabe emhlabeni hleli kodwa wena ejele usubhadlile lapho because wonile ngithi ungena esonweni washeshe wadukiseka washeshe walahleka endleleni nasemzileli nangalendlela kumele ubade uphile ngayo lapha emhlabeni nangandlela kade kumele wenze ngayo nangandlela kade udalelwe ngayo nangendlela uNkulunkulu kade kwabela ngayo. So ukona kwakho you are paying. And you even pay, unfortunately enough, you are paying with your soul okukhulu kakhulu if uzosinikela kukubi ngokuthanda impando yesono okuyimali. So people manzothanda imali le impando yesono, you will pay with your soul. But get your soul. So when you sell your soul to get the riches, yes. And you've sold your soul, you've got all the money, all the riches. Where is your soul? So nakho konke okubukayo ke na indaba okubukayo endleleni kudlala enkulu indima ekubeni inkomba yokuthi uzophelela kuphi. You are watching porn, ingqondo yakhe yangcola. You are watching ama movie, ingqondo yakhe yangcola. You are watching into ezinengekayo, ingqondo yakhe yangcola. Awusahambe emzileni nala uChrist ngiyaleza khona but usuhamba ngezinkanuko zakho, ngezinto ozibukayo. Busy watching all the romance, usuyahalela, usufuna lezo zinto, ubuka endleleni, uhamba ubuka amabhodi ukuthi okay, kune restaurant, awusahambi ke manje, awusaphikeleli la umele uye khona, usuyangena kuma restaurant, usuyabambezeleka ngezinto ozibonile, zaluthekisa ingqondo yakho, wase walahleka endleleni yakho, wamoshekela isikhathi. Uzothi yangena kuleyo restaurant leyo awusahambile benze njani vele bayintshontshe imoto yakho. Uzofika ngani la uyakhona? Uzokwenza njani? Because wena amehlo akho aluthekisekile asuka kwi-platform la kade kumele ahlale khona kuleni ukuthi siyahamba siyaphambili sebukhoneni baNkulunkulu sembusweni wezulu waba busy nezinto eziningi waba busy nezinto ongazidingi wabuka ongafanelekile. Because kaso sonke isikhathi kumele uhlezi uzikhumbuza ngokubuka those billboards emgaqweni ukuthi usahamba ngakho yini. Kanjalo nasekukholweni kumele uhlezi uzihlola uzibuka ukuthi ngabe awunasono yini, ngabe ungcwele yini, ngabe wenza ngakho yini, wenza intando kaNkulunkulu yini by reading lo mbhemi ukuthi uNkulunkulu uthini. Yini enyenyeka kaNkulunkulu, yini ethandeka kaNkulunkulu, yini ekumele ngiyenze, yini ekumele ngayenzi. This is the only thing that you need to read and look at. Iyona ezokufundisa because this is the only map ngempilo yakho ezokufikisa la ufuna ufinyelela khona. These are the only teachers abazokufundisa impilo ezokuyisa ebukhoneni baNkulunkulu. Because izi prophets zifakwe zonke eBhayibhelini. Yabo Daniel kufake yonke into kusukela kwi-diet ukuthi umuntu kumele adleni, uhamba njalo ukuthi kumele uphile kanjani, kuhambe njalo ukuthi kumele usabe uJehova, kuhambe njalo kumele uthembele, kuhambe njalo ukuthi kumele ukhuleke. Wacacisa nangezilo kunayo yonke into. Even incwadi yesambulo oJeremiya abaprophets bonke, everything is in the Bible. You just need to study and live up to it so that uzokwazi ukuthi uzofinyelele lapho wabelwe khona nalapho kumele ufinyelele khona ngendlela uJehova athanda ngayo nangendlela futhi umphefumulo wakho ulangazelela ngayo because ulangazelela uJehova futhi ulangazelela ukuphila okuphakade. So kumele uhlezi uyihlole ukuthi ngaba unasono yini because uJesu uzolanda abangcwele, uzolanda abangena sici, uzolanda abangena sono, uzolanda benza intando kaBaba ohlala ekhaya ezulwini. So kumele uhlezi uyichecka ngokubuka. Nanokuthi ungahlezi ucabanga ubuka phambili kuphela, you know, because this is a problem with many people. Babuka phambili kuphela ukuthi okay as account ama-chicks inkukhu ingakachamiseli, account amachwane inkukhu ingachamiseli ukuthi hayi kwavele ngiyakholwa vele ngizongena embusweni wezulu. No, you are just looking there.
uzothi hayi vele ngiyakholwa, vele ngiyakholwa. Kanti la usuhamba khona ubhizi nezono ezizokwenza ukuthi uqhuzuke bese uyawa. But it's all about ubuka ukuthi okay, uNkulunkulu uthe sinokuphila okuphakade, uphinde uhambe la ukuthi ukuze ngikuthole kumele ngenze njani. Ukuphila okuphakade ngize ngikuthole, ukuphila okuphakade ukuze ngikuthole, ukuphila okuphakade kanjalo kanjalo. Ulibele uyibuka impilo yakho, uyi-check-a, uyihlolisisa ukuthi ngisahamba ngakho yini, so that uzokwazi ukufinyelela kuloku kuphila okuphakade kwangampela. But if uzohlala enkonzweni uzothi hayi vele ngoba ngiyakholwa ngizoba nakho vele ukuphila okuphakade, kanti usuqhubeka nezono la enkonzweni, usuqhubeka uyiphilela umachanca, uzenzela umathanda wakho, ngeke uze ukuthole lokhu kuphila okuphakade. It's all about looking and focus. Focus here and there. Focus here and there. Ngoba uJehova umdali wezulu nomhlaba ufuna ifocus yakho ibe 100%. Khona ungeke waqhuzuka, khona ungeke waduka, because ukudukisa kuhlezi kukhona, kuhlezi kukuningi. Makusakhona usathane lapha emhlabeni sihlezi sidukisa each and every day, kodwa uthi qaphelani ningadukiswa umuntu. So ungazitshela ukuthi you deserve to see the kingdom of God, kanti usuyaqhuzuka lapho uhamba khona. Ingozi ihlezi ikhona. Yikho kumele amehlo ahlezi eqaphela lapho uhamba khona, aphinde abheke lapho uya khona. Fana when it comes to abo driver, udriver uzobuka la ehamba khona, aphinde abuke na le phambili, because uzothi uhamba la awubukanga la phambili, kanti kunemoto ezothi ingena ku T-junction ivele ingene ingami bese kuba ne-accident. Kanti if ubuke yonke indawo amehlo akho agijima. That is why uNkulunkulu amehlo ethu, yazi isimanga lento uNkulunkulu ayishoyo njengamanje, amehlo ethu awadala ukuthi abuke kude aphinde abuke eduzane. That is why ihlo lakho ukwazi ukuwela umfula ugcwele. It is because uNkulunkulu wayefuna sikwazi uku-analyze, sibuke izinto, uyibuke deep, broad, uyibuke macala wonke, uyibuke zonke izindawo, yonke le ndawo leto, khona uzokwazi uku-understanda, ubone ukuthi no man, kumele ngizilungiselele kanje, kumele ngisize kanje, ngihambe wrong kanje, ngonakele kanje, ngigwegwela, bese uyalungisa ubuyele endleleni yakho. So amehlo, they are very important. Indaba enkulu ke ukuthi uyaphi, okuyiyona esemqoka kakhulu bantu baNkulunkulu ukudlula yonke into, ngoba akekho noma awukho umnyakazo obakhona kungekho lapho kiwa khona. Angeke uze usukume phansi ungasukumi uthi uyowenza ukudla, angeke uze usukume phansi ungasukumi uthi uyahamba edolobheni, uzosukuma usukumelana. Otherwise ke umuntu ungazazi ukuthi wenzani usungakwenza ke lokho ke. So kumele uqale uzazi ukuthi uyaphi, kuyikhani usukuma uhamba. Now sonke singabantu sinesabelo sinye esingumbuso wezulu, sonke sihlalele lokho ekumele sonke sisebenzele, each and every one of us. Not ukuthi abashumelayo bona everyone yakusebenzela, because we are just mouths okudlulisa izwi kaNkulunkulu, kodwa nathi leshaya exactly njengoba kunjalo. Because nami I'm just a body, nami I'm just a soul that need to work for umbuso kaNkulunkulu. So ngaso sonke isikhathi singabantu sinesabelo sinesingumbuso wezulu ekumele sonke sisebenzele, noma sonke siwukhandlekele ngaso sonke isikhathi. Ngakho-ke uma sikwazi futhi sikuqonda lokho, sizokwazi ukuthi kumele sihambe emiyalelweni kaNkulunkulu, ngoba sifuna ukufinyelela embusweni wezulu. Angithi ukuze ufinyelele hamba emiyalelo kaNkulunkulu phela, iyona ndlela leyo. Number 2, kumele ujonge konke akufundise kona, yonke into esezweni lakhe, which is those billboards. Lo sijonga ukuthi uNkulunkulu usifundiseni, usiyale ngani, ithini imiyalelo yakhe, uthi asiqaphele ini, siqaphele, sisuke ezonweni, siphinde futhi sibambisise isethembiso by holding ukuthi okay usithembisile, because uyasho ukuthi ngoba John 3:16, ngoba wathanda izwi kangaka wazonikela ngendodana yakhe ukuba okholwa yiyo angabhubhi kepha abe nokuphila okuphakade. Sonke siyakuthanda ukuphila okuphakade, sonke siyakuthanda ukufinyelela, sonke siyakuthanda ukuthi samukelise, selakanyiswe ngemzimba esezulwini, uJesu asifice siyingcwele lapha emhlabeni. So into ekumele siyenze singabantu ukuthi sazane naye, sigcine imiyalelo yakhe, senze intando kaBaba ohlala ekhaya ezulwini. So uma sazana futhi senze intando kaBaba ohlala ekhaya ezulwini, sibambisisa konke asibambela kona, siyazi ukuthi sinesithembiso sokuphila ekumele sihambe ngakho enyameni, emiyalelweni yakhe.
Number 2, sibheke kuphi. Okay, so underline this thing. Number 1, kumele siqonde ukuthi kumele sihambe phi. Sihamba kuphi? Emiyalelweni. Number 2, sibheke phi? Sibheka phi? Emkomelweni. Number 3, siya kuphi? Siyaphi? Embusweni wezulu. So these 3 things. Number 1, uhamba phi? Uhamba emiyalelweni. Number 2, ubheka phi? Ubheka emkomelweni. Number 3, uya kuphi? Embusweni wezulu. Lona osusondele ngendlela eyisimanga. Ilezo nje indaba uNkulunkulu ethanda ukuthi bena sobantu baNkulunkulu asiqapheleni ukuthi sihamba phi, sibhekani futhi siya kuphi. Sazi ukuthi uJesu usilindele mani, usilungiselile ekhaya ezulwini umshado wewulu. If isithanda ngempela ukuthi sibonane naye ngelinye ilanga, kuzomela sibuyele emiyalelweni kaJehova. Sibuyele ekufundeni izwi kaNkulunkulu. Kumele sibheke zonke izinto, senze intando kaBaba ohlala ekhaya ezulwini ukuze sikwenze konke, sipheleliswe, size sibonane naye ngelinye ilanga embusweni wezulu. Inkosi nje ibe nani, inibusise kakhulu. Ngihlezi nazi ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. And cela ndidlulisele imiyalezo nakwabanye bathole ukuphulukisa. Benze nje intando kaNkulunkulu. For more information, khona amavidiyo ku-TikTok, Instagram and Facebook. Lihle Themba Mzobelo. Nkosi ibe nani. Amen.